إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد mga yaulungan sa Allah subhanahu wa ta'ala hindi nga mga suway tangkisan dengan aliman setiap nagpupulan muslim amo na yung mga pangkala may nang sarap ikaw ay harina liko sa sinakang Islam apabila yang lainnya oleh nama hangku salaku-laku hatinya kakahilang makawatal sinarang Islam apabila lainnya sin Muslim. Qala Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah اعلم رحمك الله اعلم ان نواقض الاسلام 10 الناقض الاول الشرك في عباده الله وقوله تعالى بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقوله ايضا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقمر. Nasabot ang kitab Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah kitab Nawaqidul Islam kitab amain mga makawatal sin Islam nasabot ang kitab niya yung mga una-muna makawatal sinakam Islam makalarak sinakam Islam amunain way naruway ng sinawin pagsakot ko pang Allah subhanahu wa ta'ala magsakot ang Allah subhanahu wa ta'ala pagsirikkan niya way namimiwin na ini nengamin mga makabata sila ang Islam nasabot niya kita niyang ko sumakawa imaksud dito amuin pinaka-delikado amin makapiligro iwali kamatauran siya ng aming mga makawakal sa Islam sumuod na siya paminang ko parkalay niya
Dia ada sifat sekutu Allah Subhanahu wa taala. Amun yang lawan sifat tauhid Allah Subhanahu wa taala. Sifat sekutu Allah Subhanahu wa taala. Isi nak sekutu. Dia ada sekutu atau apa masih Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kita anuin kami dengan sifat sekutu. Masih Allah taala. Undang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ampunun. Ini dasio. Ini amin menganak syirik. Ini sisi nak sekutukannya. Sambil saja diampakan sirka matai. Wairun kapagtawah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ampunun pasir Allah Subhanahu wa taala. Ini mga palusan na may nakapagsakutukan niya. Bukod ka maka hanggaw mga yala sa sila Allah Subhanahu wa taala. Ikata namin perkara makakutuka makahanggaw suway amin halian na tuloy. Di kita nihimilang misalnya nihimiyat, di kita nihimiyat himilang. Qala masih Allah Subhanahu wa taala innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi jannata wa ma'awahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Una ito disiyusin ng nagsabot ng Allah Subhanahu wa taala na tanto ko diarang na kanya si Allah Subhanahu wa taala in surga. Diarang na kanya si Allah Subhanahu wa taala in surga pangulaannya. Wa ma'awahu an-nar. Sa tayong panghulaan niya at law mahuli amunin pinagtajana oleh ahli bidah. Wa ma lil-zalimin min ansar. Iban wayul na makatabang makahawas kanila ng ating kajahannam. Amin mga sila zalimin. Tawan niya yan. Sawat ito magsasagot yung mga sila tao mga nganyaya. Umulang mga nganyaya. Yung mga tao sila amin mga magsasagot pa mga Subhanahu wa taala. Na pagkain tao magsasagot magsisirik. Ayaw kita natin niya mahingas, magdungog ang mga paghuhutba, maglalasihan at tungod pagkala, pagpahalin kapag sakot ng Allah Subhanahu wa ta'ala, pagsirik ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagkala mo yun sa lakulako, ikabatal, sinislam. Abilanay ng sinapuntaw, makakuha siya ng aliko sa sinakang Islam, makasunod siya paliko sa mga sila, tao magsusumbabar ka na. Mga muslimon, ang panyakan kami ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hindi akan kami ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Hindi kita niyo mikimatay marihang pagpalin kanin kaon na natin niyo. Alam hindi ko sa silangan Islam. Alam hindi ko sa silangan Islam. Atin inalaman natin yung Muslim, Islam, kita niya Muslim. Napagila kita na nakapagsirik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nalanggal na ito ng ayat na ito. Yung paman sila Allah ta'ala. Atin niya, nakrita kita niliyang pagkansika matay. Ikaw na nato na nagsirik. Nalanggal na ito ng ayat sila Allah ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amo yan mga panangunan ng mga Islam. Il kamudaratan sifat sa kuno Allah Subhanahu wa ta'ala. Di
di siampun sa Allah Subhanahu wa taala. Ikaroan niya, kumakal siya at pinay ka jahannam. Apabila ito, hindi akpakan si kamatay na lulumos pagsirik tayo mo di siampun sa Allah taala. Sa tak kumakal siya at pinay ka jahannam manihog keuman. So, kiarang naman siya ng Allah Ta'ala in surga. Paghulaan. Hindi ka kamanakan niya muli ng tayo kajahan na muli at umila. Salta, iltaw nagsisirik. Apabila siya pakan. Sing kamatay wala siya kapagtawat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siya manjari lihoon. Di siya manjari saputon. Di siya manjari sambayaw. Iwan di siya manjari pumul. Apag wala sa mga kamusliman. Sabab, nakapagsirit na siya. Nakakuha na siya rin po ng sila Islam. Inasawa niya. Ate niya bang siya buhit. Mabutas niya kanya. Di mahalal kanya na sawa ni Muslim. Pabila ikaw na sinusunod sa koto. Atawa yung babae. Atawa ikaw na sinusunod na sa koto. Nagsisirit. Qala ta'ala fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. La hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahum. Bukod sila halal, ang mga sila kamalahan nila nagsisirik. Iwan bukod na halal kanila yung mga kamalahan nila nagsisirik. Mga kamusliman babae, Muslim. Metin ayat sila Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Ayaw yung pangasawa yung mga magsisirik. Pamangakaanakan yung Muslim babae. Sa iyo yung mga sila yan mag-iman. Amayat ko in jumato apabila ito magsisirik. Mabutas, suway butas ng kanyang asawa niya. Sa bukod na halal kanya. Inanak niya Muslim atawa di makawalis na tayo. Pabila sa jagpakan si kamatay, ikaw na nagsisirik. Di makawaris. Inanak niya Muslim. Melainkan mga anak niya, kafir, musyrik, diadakan niya, ngayon di makakawas na tayo. Di makapamahanan niya. Amo yan yung kapiliguan, jumatong, atawa mo yung nagsasabot ng pamaw sa kanata. Namin, di siya puno siya ng Allah Ta'ala sa mga kahinat no, kalurian na kanya. Hindi siya pasuron pa lang si surga, mamarahinat no, kalusungan na kanya. Dia ka sa kagawin, kaya kumulang mo, ini makabatal, sinakang Islam. Lawan si pagtawid, amo na yung pagsakot. Di malarahi, inamuin, tingnan itong pagtakipon na dyan po sa mga wala, kung kalisay sana. Sumakawang, ini, wairunura, yabatal, in mga kakahilan sirik.